Kimbe efikeni pay umama ushawe istroke ngenxa yalabazukulu umuntu nomuntu othola umntana akahlale nomntanakhe case close bathi ngitshontshe imoto number 1 ngalale Cliptown 4 days uyangishuta uyangishuta ngalale Cliptown 4 days umzwandile Shepherd Bujanyana umama wakhe ubabakhe no mama babe nomntwana ngalala 4 days eCliptown athi ngitshontshe imoto but lo moto lo ine spare key yaphelele emoyeni case grandchild number 1 number 2 wangithela ngesigigi somqhamo loyo ungithuka every day akangibona akaza la uyangithuka ngoba manje ungithukile umama mawuzoshowa istroke lo wabuya athi mina ngibulela ubabakhe uzakhele he died of AIDS ngibathe ngiyamchazela ukuthi we are a grown up child fanele uyi-understand into yelo ubaba khubulawe yi-AIDS abuya athi ngicela uxolo ngimxolele nini ufuna i-1.5 kumama uzoyithatha apho ugogo 1.5 askimane bakhona oyiphoyisa ne ngiyabona uye mabayenzele imshikashiba uyababhela out okay mabayenzele into zabo ubabhela out ngoba lo uthe ngithe yonsaba ijele yazi uzuboshelwe nento eziuseless so uzoshala umntwana uthi utshontshe ibhuku lakhe and I know very well ukuthi unamanga uyebuya umama ukuthi nomathema nali ibhuku litholakala eOrange Farm sekashayela umntwana umenzeni mind you lo mntwana wama social worker mangikhohlakele bengizomenzana nebhuku lomntwana bengizolandela i-social worker ngithi journal ngifuna le rubbish ke yazi utheni kimi but yes don't tell me about South African police I can bribe ne case enkulu engaka kusho yena mara le phoyisa le ngixoxola lo bhuda hayo papayo yilo lo wephoyisa shuthi uyobatshela ukuthi anyeke nenze and sikhuluma ngoconstable asikhulumi ngogeneral fika izolo ephoyiseni bala bamthathele la manje ushuthi ngayamagama awusenathemba ukuthi noma uye emaphoyiseni incwadi yaluthola ngithi i-pitbull ingilumile angeke ngiphinde ngiye lapho mina futhi never ngiphinde ngiye police station yovula icase mina awungangibona I've got a deep wound ngiluye pitbull la nala athenda bangenzele 24 nje hayi bangenzele shem but sekuthi ngizobaleka yakuphisa ngibala ngilale police station for 4 days for amanga ngatshontsha imoto mina mangibhekile umdala ungaka manje ngatshontsha imoto futhi awungibhekile mina if ngikhohlakele njengaye ebeyuza eyami van kube bengikhohlakele njengaye ngabe ngihambile ngawutshela amaphoyisa ukuthi uyitshontshile ngahlala 4 days bengazi ukuthi angikwazi nokukhwela yini hayi evenini evenini ngithi futhi ngiphushe athi mawuphuka laba suthi kuca amadolo ngikhuluma ngabantwana babo mina ngikhuluma ngomntana se next door mina ngihethwe abantwana abazukulu bala abafuni futhi abahambi i-message kubazukulu mama cela just a deep clear message kubazukulu abanye uku-avoida ukuba in this situation yiphi message ungapha nje abazukulu respect it goes a long way bantwana babo hambani nohlonipha yazi mina bhuti ongangivula la ngalabazukulu nyenye noma baxoxa ngayo bangaxoxi kabi ukubona umuntu athi umuzi ngoba ngiyamazi ukuthi makangena lo mntwana la ungena la mina umntana onjani loyo umzwandile usaba nokuza la ekhaya ngento ahamba yenzile inkosana ngekaphinda ngene la uwenzeni makahamba la bhuti bayahambe bawuhlonipha labantwana irrespect kiza number 1 ukuthi ufaka amajazi ayingaki unamalona la phapha nje la uzipolice ngemetric Chutu yabatshela nje ukuthi ambani nuganga yini nazongibhela out. Has he ever told you mama akhe ukuthi kahle kahle inkinga yakhe yini? Oh nangu mama umntwana. Angikhulumi ngomsisi wase next door. Akamtshele ne. Mama kaMusa. Nangu mama kaMusa. Na uze naye labathi umntwana utshontshe ibhuku eya 2 weeks back. Kuze kwaphuma umfana ngapha next door wathi baba uyasirasela. Ngithi kuyimaala lo mntwana. Mina ngazimela la ekhoneni bawa nomama akhe. Wawa nogogo kulo ukuthi phansi ngathi yo uzophuka. Ngoba ngiyazi umntwana uzothusha lo ngenqindi kanti uze kimi. Ufuna wena. Vele ufuna mina umfazi wakhe ngiyamtshela ngidamuza mina nawe ngiyimedi yakho.
fanele usithukane kanje ngiyabona le demo ungaletha maintenance sithukane waze wa maybe uyabhlunga ethi nizophuka yazi mina angayisa lento nithumela umuzi ukuthi ufunani kugogo nomathemba ngoba ngisingidanga kalo yamntwana mina ngithi akangakutshela ngoba unyumba bami sifebe sine 80 hey futhi mina ngisithwele izolo sifebe sine 80 msulu wakho nomathemba msulu wakho Hebathi unkathi kwenzakalani ngalapha sikulu mina ningakwati le day athi uze nomthwalo wakho ngithi angeke ulale ngizabe ngine zonke lento sidotshwa yilo ulahlo umfazi ngathi hayi ungazibulali ngozala hayi ungazibulali ngishela ngama ungenzeni makahamba so kodwa umama kaNtena uthini kabani yeah now you can't nangu mamuzi is your turn now Mamuzi hayi njengoba babalekilazela umenzani orange farm ayila mamuzi so umshiye endlini umshile le umshile umuzi ibhoza so chengmono abalekele kubo once ngiyamtshela ngihlale ekhaya ushawa umoya maybe ulenzela lo mthi protection order aphume kwakho mina makangibona bhuti ngathi abantwana nangu mama kaMusa hayi bantu angeke nangu mama kaMusa ngicela ukubona ugogo ngale akekho shapi apho buza umama ngomuzi ukuthi uyini amacala kabani la apho umbuza ngomuzi ngale umuzi Lisbeth laba buthi laba yilaba yaba ngebeze yabakhumbula baba nonkosana gogo alright gogo ngiyaphileka laba yawo sabakhumbula laba nkosana kudilizwe le room so bafuna ukwazi ukuthi abazukulu banjani nanya bachazela ukuthi abala abazukulu beyimuri unomathemba ayabadlali naye abahloniphi gogo bayanhlupha gogo abamuhloniphi abamboni lo lo ugogo abahloniphi makhulu ungakubo ukulungisela ugogo bifagoduka thathi ihambo kwahlanganisa labantwana ukuthi njengoba lila inhloko yalo muzi ulo ulandelelo ungangenzela leyo face hayi ithi sizame gogo ithi sizame makhulu sizoyizama inkinga yalabazukulu bami bayachaya inkinga yalabazukulu bami abanaxolo ngakubo uzamela ugogo sizoyizama sizoyizama makhulu tshela lokuthi umuzi ufike wayenzani la ungangibizela umuzi ngibizela umzwandisi okay ngibizela ubobo ngibizela unkosana okay la kulabazulwana bami asuka baba ngabo baba wabo umuntu ofuneke bamhloniphe ufuneke bahloniphe lo-anti wabo nani nawe makhulu yebo inhloko yala ekhaya hayi sizoyenza hayi sobona iplan angibafuni bonke ngingabila phambi kwami ungangibali engeze la sizobona yithi nalapho ngengizi nalapho bangibiza khona angifuni ngoba ngiyabazi ukuthi akunaxolo istate uzothi poison balandele hamba nabo nangu mama lo wayamba nabo nangu uvuyo anizothatha impahla hayi cha sithatha impahla njani gogo manizothatha impahla uzobona ukuthi bathole baphelelaphi
abazukulu. Hey, bahamba ngalelo langa le benze ngalo mama. Yeah. athi mina kuwo mina kukhokheli kuko konke nikwenzile la ekhaya Eh. kodwa bona abatsho ukuthi hayi gogo nathi Siyaxolisa. siyazwana futhi manje bengithi nina maninako ngingakagoduki Yeah. ibahlanganise ukuthi umnikazi walemi kulo Yeah, noma na yeah. bona bayahlala bangabazibulu la ekhaya akukho kuzotshintsha kuyo Okay. ngenzela leyo favor ngoba le amabhoza la ayi angikwazi ukuthi ahlala Yeah. uzihlala nomama umfana lo wakasidi amazi okuhlala nomamakhe okuhlala nobaba ube umzukulu lo wakazakhe lokuthiwa unkosana othisa amanzi ngabaqabila angimazi ukuthi uhlala Yeah. unkosana wakazakhelwa amagqina wami lo umzukulu la ekhaya kube khona udadewabo kusana naye wahamba lu-anti bedla ningangenzela leyo Sizozama gogo. Yeah, Sizozama. Bahlanganisa. kwakasafuni kwenzani into yombhede nje ngibuyela kiki esibhedlela Ube right manje angikhona umuntu ongi-organizela labantwana abazukulu laba ukuthi batshele ukuthi uNomathemba asimntwana wangaphansi uNomathemba njengoba hlekile uhlele endlini yababakhe nomama and then bona bangabazukulu bakamlungwana la ekhaya Okay. Sizozama. Sizobatshela. Sizobatshela gogo. Uphole moko. Ube right. napho inkosi mayiba Nawe uzoba right moko. Okay, Gogo. kwashini umama kamuzi Umamuzi. Namtashile la itashile. Umenzi gijima mfana. Lo Petroshi. Bamenzi gijima mfana. Hey. Savele imali. Futhi akekho velelo njengami. Hayi wena ufele. Hayi ufele. Mani ngithwele izondo. Akambheka nje umuzi. Akungena la ngithi ukukhama unyawo. Lithe muzi semosteni kuyafokona. Kumele akutshele ukuthi ufunani umuntu. Kumele nje akutshele ukuthi enhle. Futhi naye makathi Ukufunani kahle. awuthi ubheka umuzi ebusweni. Ngathi inkunzi isitabane. Ufuna libe lentuba akathuli. Asifele. Msirako. Yazi mzengathi mhlambe engakanani. Yaqashenya yoma ufuna ukukhipha le. Hey, yeah, no. Yesabo. Yeah. Hey, nithi kuna abahlumba bazukulu bazela kimi ngizobabalela. Bakhonthele zami ukuthi mina ngibuya phela yapi. Hey wena, ngahlala nalomntwana angasebenzi baba babantwana babalekile. Makahamba wongilumibelela yena uMebulathani Mathembu ngambuphisi. Yazi bezovalelwa futhi. Yeah. Phela ibelela mbelithi nje ligaga. Ligaga amanzi. Ngishaye ile. Ngaloso sikhathi akafundanga ebencedwa yimi ubhalelwa na yimi mangifuna. Ebengazi ne ATM ancedwa yimi ngimfundisa ukuthi wenze so. But the day ahamba la indaba bayahleba. Number 2 banomona. Number 3 bebehlalela ukukhesha umama badlala ngomama. Umama akayazi imali. Mina ngiyayibona nalento abangizondele yona. Ngoba kusukela lapha yangabuya ngazokuhlalana. Saphe bebebhemeli iWi-Fi yilento bayibhema yiyo. Iyokhaphayo. Okhaphayo. Ngiyababuza ngithi iyokhaphayo iyabhemelwa endlini. Abhema iWi-Fi. Iyabhenywa lento la endlini. Serious iyabhemelwa iyokhaphayo. Hayi nayibhenya lento. Mamela umzukulu womzukulu athi asikwakho la. Asendli ngithi yazona ngikwazi ukuthi wakuphi. Bathi kini kukuphi. Ufolo sowuhlala la kithi.
Ubuya kude musi. mina futhi Ubuya kude. history ngaqala lendlu Yeah. ubathengeli yabona umuzi njengoba ngasangifuni Yeah. bengimthengela ama-underwears e-trues nge-account yami lo mzondi lo ngasangifuni sacala ungena ama-3310 ngamthengele lo 3310 ngamthengela ney'mpahla ze-10,000 e-trues idanki yakhe angibonge ngayo Idanki yakhe le. abakithi they say thanks Yeah. Ngenhlamba futhi. Yeah. hayi Udla ihlamba inhlamba. sengijwayele makathi inyumba ngithi hayi angithi igama lami nguNomathemba Patricia nyumba Mlungwana sengijwayele are you saying that to me ngithi muzi sengijwayele but muzi I wish it turn around ize uzoyibona eduzana uzoyibona the day uNkulunkulu athathela baba kabayithula ukuthi yana Nayi lento. eshwele sasifebe ngitshela usuka le uzoshaya umntana se-welfare yazi umshayi wamhuzelo ihlala iloya la yathi wayuyekela lo muntu wayumyeka sisingithi kuyafana ngithi makuye police station Yeah. Asabonga sister. Alright. bye Sure. Okay, bye. Alright Mzansi sizwile ke istory esibhlungu in matters of the house lana ke abazukulu they are the problem bayahlupha so abazukulu yekelana ukuhlupha abantu abadala ngoba this is not your house it's your home usisi yasho ukuthi umnye nomunye makahlale nomntanakhe manje ke lama room ke bafethu njengoba sinibonisa wona baye bawaphula ngoba abazukulu bahlupha ukuthi abazukulu bahambe they decided as a family ukuthi siyawaphula lama room ngoba lama room laba ayabahlanyisa so abazukulu abasahlali lana kodwa bayeza bazohlala bayeza bazohlupha so asithembe ukuthi kuzoba right see you next time ku matters of the house